Nakiliwa kwenye agano mawachone inayosema koso okung'eyo ama hamfahamu ni jogo maringo kar ng'wech giringo giduto, ya kwamba wanaokimbia wanakimbia wote, to ng'ato achiel kende mayudo gir tiende, lakini mmoja pekee ndiye anayepata mapato yake. Ringuru kamano mondo ulochi, mkakimbie hivyo ili muweze kushinda. Ng'ato ka ng'ato mapiem kar tugo, kila mmoja ambaye anashindana kwenye kandanda, oritore kuom gik moko duto, ajilinde kwa vyote. Gin gitimo kamano mondo giyud osimbo makethore. Wao wanafanya hivyo ili wapate taji nao haribika, to wan mondo wayud maokethre, bali sisi tupate isiyoharibika. Mathayo 10:7 wacho, Mathayo 10:7 wasema, to kuwuotho e aluru niya, mukitembea mukahubiri ya kwamba pinyruodh polo osesudo machiegni, ufalme wa mbingu umesogea karibu. Changuru joma tuo, mkaponye wagonjwa, chiruru joma otho, mkafufue wafu, pudhuru jodhoho, mkatakase wenye ukoma, goluru jochiende, mkatoe mapepo. Yesu paki. Yesu asifiwe. Upaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kakuse wachi, jinsi wamesema. Geoffrey Ouma vudu mundiko wino. Kwa majina ni Geoffrey Ouma, mwana wa Mondi wa Wino, wanyola Nyanza Madireka. Mezaliwa hapa Nyanza hapa katikati, Nyakach Jimoragen, pale Nyakach Jimoragen. Korwa koni lungo ni Lowa. Hapa kwetu naitwa chini. Nyasaye yote munua maber mundu wabede dalani. Mungu ametufanyia wema tukae katika boma hili. Nyowa chako beduka nyoro tich adek. Tulianza kukaa hapa jana Jumatano, nyaka kore tuolo ni pod wan ka. Mpaka kwa muda huu bado tuko sehemu hii. Weche ma Nyasaye nosingo mondo obi otimre dalani, katika mambo yote ambayo Mungu aliahidi akatendeke katika boma hili. Chunya ogwedho jotich Nyasaye ma Nyasaye olosonegi thuolo mondo obedie. Wangu umebariki watumishi wa Mungu ambao Mungu ameandalia nafasi waweze kukaa hapa. Nyasaye ogwedh baba jaduong', Mungu aweze kumbariki baba yetu kuhani, askofu ma Nyasaye oketo mondo obed kodwa, askofu ambaye Mungu amemleta aweze kukaa pamoja nasi. Joyalo, wahubiri, apostles, mitume, Nyasaye mondo ogwedhu. Mungu aweze kuwabariki. Bene madongo gi matindo Nyasaye ogwedhu. Wamama wakubwa pamoja na wadogo Mungu aweze kuwabariki. Chunye ochako gwedho weche ma Nyasaye osewuoyogo kodwa dalani. Moyo wangu umebariki mambo yote ambayo Mungu amekwisha kunena nasi katika boma hili. Nyaka nyowa chako bedo nyaka thuolo, tangie tuanze mpaka nafasi huu. Pap machung'ene, katika uwanja au uga ambao nimeusimama, kawagola achiel mane ok otimore bwoye matubedo pap mar abiriyo. Tukitoa moja ambaye ikutendeka chini ya ukumbi, inabakia kuwa wa 7. Kane itime odiochieng' kodiochieng' dwa kwan wiki achiel mwasebedogo ka. Tungehesabu ya kwamba ni ya kila siku, tungehesabu wiki moja ambayo tumekaa nayo hapa. Waduto te wabiro ka wan gi lengo. Wote tumekuja hapa tukiwa na lengo. Chakruok mar wachni nochakore maber. Kwenye mwanzo wa neno hili ilianza vizuri. Nowachnwa ni giko mare biro puodho chakruokne, na tukaambiwa ya kwamba mwisho wake utaweza kutakasa mwanzo wake. Wan be wan gadiera, nasi pia tuko na uhakika ni mano ema biro timore, ya kwamba hilo ndilo litakalo tendeka. Otieno nyoro, usiku wa jana, nowuok kodwa weche mabeyo kabisa kwa manyo ng'at majaduok ji piny. Tulinenewa kuhusu mambo mazuri tukijaribu kutafuta yule wa kushusha watu chini.
kendo jamecho, tena yule mnyang'anyi, kendo jalurange majatamgi ni kik dhi maber, tena wakufunga malango na kuzuia watu wasiendelee salama. Rono singonwa ni Nyasaye obiro e gweng'ni mondo tam jaduok ji pinyno ni koro ok ochak oduok dala moro piny. Roho Mtakatifu alinena ya kwamba amekuja kwenye kitongoji aweze kukataza wa kushusha maboma, asiwahi shusha tena. Wachno ema wapie wiye. Neno hilo ndio tunajenga juu yake. Kendo en adiera ni gweng'ni oyudo gima ber nikech joma tero kelo. Ni uhakika kwamba kitongoji umepata kitu mwema kwa sababu wenye waki wameuleta. Kada duong'no wuoyo kodwa kamano, wakati mzee alinena nasi hivyo, tono chalo gimoyaro buombe to geng'o ne joma nyiri to yao ne wuoyi achiel. Ni kana kwamba alifungua mabawa yake akazuilia wasichana na kufungulia kijana mmoja. To ne nyalo mana nwang'ore ng'ama omuomo gi thuon nikech chunye dwaro moloyo. Lakini kungepatikana mtu ambaye alikuwa na tamanio la moyo sana, mondo ring matek orad gi gima chunye dwaro, akimbie kwa kasi akaupatane na kila ambacho anahitaji. Koro katutieno sama koro wan go kane, hata na usiku ambapo tuko hapa, Nyasaye oketowa piny mondo wawuo. Mungu ametuketisha chini tuweze kuongea, aye tuwapodhi walam Nyasaye, kisha tuzame tuweze kuabudu Mungu. Kaka kubedo giko mar pema podi biro yal, jinsi haujakuwa hitimisho au mwisho wa kila mhadhara ambao utahubiriwa. Samoro chuny ng'ato dibedi kukiyo ni pod nogige more koyudi. Pengine mtu bado anamakinika kwamba kutakuwa na kingine tena ambapo atasubiria upate. Teka ng'ato nyoka umari nyore chakruok. Lakini pengine mtu aliweza kuchukua yake jana kwenye mwanzo. To adwa wacho wach matin ahinya, lakini ningependa nikaseme neno ndogo sana, kaka Paulo wuoyo kodwa, jinsi Paulo anaweza kutunenea. Wach mowacho no chalo penjo, neno ambalo usema ni maswala. Ni koso kung'eyo ama pengine hamfahamu. Amen. Amen. Koso kung'eyo ama pengine hamjui. Yesu paki. Bwana asifiwe. Niji duto to nyalo wuok gi ng'wech mondo dhi to ng'ata achiel kende. Ya kwamba umati mkubwa unaweza toka mbio wakaende, lakini mmoja pekee ema yudo gir tiende, ndiye anapata mapato ya mbio yake. Onyalo bedo mabet tek kata lit ahinya nikech king'iyo joma obedo ka to ging'eny. Inaweza kuwa ya uchungu ama ngumu sana, manake ukitizama wanaoketi hapa ni wengi. To idwa go bao ne joma ng'enygo, lakini wataweza kupiga mbao kwa watu hao wengi. To ng'ata achiel ema biro yudo gir tiende, lakini ni mmoja atakayepata mapato yake. Kata kwa wacho niere ng'ama nigi geno ni to dhi yudo mare, but tedang bed malo. Hata tukisema kwamba nani ako na matumaini ya kwamba ataweza kupata yake, tutaona mikono yote juu. Kidado wacho ni kata kawachung mondo wayal to kunyiso ni waseloyo duto. Ningependa kusema hata tukisimama kuhubiri haijaashiria kwamba tumeweza yote. Wanie ng'wech wanbe wadwero, tuko mbioni nasi pia tuwatafuta. Kata korio wagutino kaka wariwo sane. Kwa hivyo hata ikituunganisha jinsi imetuunganisha usiku, wanbe walao wach monego wamake, nasi pia tunaofuatilia neno ambaye tunastahili kushikilia. Mano nyaka nejo yalo wetena. Hiyo ni hata kwa mahubiri wenzangu. Tukati the rank mar bisobe bende biro yudo kagin begilao. Hata ukipanda katika cheo cha maaskofu utakuta nao pia wanaukimbiza. To mumawacho ni ng'ata achiel ema yudo gir tiende, lakini andiko wasema kwamba mmoja pekee ndiye anayepata mapato yake. Kore thuolo ni akia kata ni bed namba achiel kata ariyo kata niwe ni yuaguru. Kwa hivyo kwa wakati huu sijui kama utakuwa nambari ya kwanza ya pili ama utavuta mkia. Wawuok mondo waring wadhi. Tumeondoka tukimbie twende. Ng'ato ka ng'ato nigi wach modware Nyasaye. Kila mmoja analo neno kusudi kubwa ya kuhitaji Mungu.
kaka dwaro samoro nyalo pogore, jinsi mahitaji waweza kuwa tofauti, nyalo miyo wuodh ji madhi e girup be pogre, waweza sababisha miendo ya watu kuenda katika vikundi kuwa tofauti. Ng'ato nyalo reto, ng'ato nyalo wuotho mos. Mtu anaweza tembea polepole, mwingine akatembea kwa kasi, kaluwore gi kaka dwarone chalo, kulingana na hitaji alilo nalo. To aduna wach kutino sani ni ka Nyasaye oyie mondo wabede dalani kama, lakini ningependa kusema usiku ya kwamba Mungu akikubali tuwe katika boma hili hivi, to wan be wachako wabiro mwagowe paro lero gi jokoganga. Nasi pia tumekuja katika uwanja wa kung'ang'ania na watu wa uganga. Makiwache kaka ne Jeremia wache gokinyi cha to ng'ato ka ng'ato dok mane pawe. Ambapo ikisemwa jinsi Yeremia alivyosema asubuhi, kila mtu amerejea katika uwanja wake. To gikone ng'ato biro yudo gir tiende, lakini mwishowe kila mtu atapata mapato yake. Paulo wacho noganda matugo kar ng'wech e tugo mar piny ni ming'eyo. Paulo anasema kwamba umati wanaocheza kwenye michezo ulimwengu nayofahamu, chutho gin be ginie pap gidwaro loch mondo gigigi osimbo. Kwa ukweli nao pia wako katika mashindano ili wafikie taji, to giyudo makethore, lakini wanapata ule unaoharibika. To wadwaro makawayudo to kethre, lakini sisi tunahitaji kile ambacho tukipata hauharibiki. Paulo wacho ni timuru kamano mondo ulochi. Paulo anasema mkatende hivyo muweze kushinda. Amen. Amen. Wabet ni wadwa yudo loch. Nasi pia tumeketi na matarajio ya ushindi. To loch biro ng'ere ka ng'ato dok, lakini ushindi utajulikana mtu anaporejea. Kodok koluo lwete ng'eye kanyiso noloe, akirudi akiweka mikono yake kwenye mabega, ishara kwamba ameshindwa. Kata kuwuotho kojakore nikech odok gi loch, ama akitembea na majivuno sababu arejea na ushindi. Choko nwang'o loch manogeno yudo, boma inaweza baki na huzuni, manake haujaupata ushindi uliotumainia. Kata nyalo dong' komor nikech ilocho duogone, ama unaweza bakia na furaha manake ushindi umerejeshwa kwake. Koro kama wantie gutino sane ni imanyo gimoro, ndiposa usiku sehemu tulipo kuna kitu kinachotafutwa. Kaka dalama wantie ni manye, jinsi boma hili tuliko unautafuta, kaka wiye mowuok e miere mamoko mabobedo piny ka manye, ndivyo na watu pia wanaotoka katika maboma mazingira wanautafuta. Onyalo nwang'ore gotieno sani, waweza patikana na usiku wa leo. Samoro no nwang'ore ne ng'ato gokinyi, pengine mtu aliweza kupata asubuhi. Samoro kiny no nwang're kiny, pengine utapatikana kesho. To anado na wach ni ng'ato ka ng'ato ikre ni ka thuolo ni oromo ne gikaw loch makori. Lakini mimi ningependa kusema kila mtu ajiandae wakati wake kubiri chokruok kama to dala giore. Mimi napenda kusema kwamba mtu akitoka kuja katika mkutano boma yao imemtuma, to dala nyise ni dhi dwanwa loch madala wa manyola loyombowa. Boma inamtuma ya kwamba nenda ukatutafutia ushindi ya kwetu iliyotuacha. Koro kogalre nikech no ore, hawezi akabung'aa manake alitumwa. Kecha winjo kiwacho ni gima dikelo e gweng' ni onge. Nilisikia wakisema kwamba kinachoweza kutuleta katika kitongoji hiki hakuna, makmana ni nitie dwaro manyalo golo ng'ato piny mondo obi obed e gweng' ni kama, bali kunayo mahitaji inayoweza lazimu mtu aje kwenye kijiji hichi. To mondo wadog e loch, lakini ili turejee kwenye ushindi, nitie weche manyaki yie mondo ilosi mondo iwuothi gigi e loch. Kuna maneno ambayo lazima ukubali uyatengeneze ili ufikie ushindi. Amen. 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 Timbro no punywa kawa bedo kamoro niya, siku moja tulifunzwa sehemu tulipoketi kama dwadhi mondo gigi e loch nyaka ng'e gima en ng'ama wuothogo kod gima odhigo. Mtu bata kufikia ushindi lazima ajijue, ajue anayetembea naye na kila ambacho anatembea nacho. To anado wacho gotieno kendo niya, na mimi nataka nikaseme tena na usiku ya kwamba waduto te okelwa kae to ketwa e garage mondo loswa, ya kwamba wote tumekusanyishwa, tumewekwa kwenye garage tutengenezwe, mondo wagige rang'iny manyalo miyo waduog gi loch, ili tufikie kiwango cha kutimia na ushindi. To samiloso wano,
Lakini wakati twatengenezwa, ng'ato nyaka yie kaka jatich Nyasaye ne wacho, mtu lazima akubali jinsi mtumishi wa Mungu alivyokuwa akisema, Nyasaye paro na mondo losa, ya kwamba nimefungua mawazo yangu nikatengenezwe. kendo abedo mos mondo wach monego losa ochop kare. Tena nimeketi tu ili neno la kunitengeneza ikatimie kamili. Kaka ng'ato ikore, Jinsi mtu anavyojiandaa ni weche ne mondo wakete kore mondo dogo kwa maneno yake ya kuweka kifuani arudi nazo. Nyasaye okelowa mondo wachak wacho niya, Mungu ametuleta tuzidi kukwambia ya kwamba wayiane mondo wadonje rang'iny kamilose ng'ama dwa duogo gi loch. tukubali tuingie katika kiwango cha mtu wa kutengenezwa, kurejesha na ushindi. Wach mawacho ni ajapimo gi geche mochung'gi, Neno ambayo neno ambayo nausema kila mara na ulinganisha na magari ambayo yamesimama, ni kata nogoli Dubai nyoro, ya kwamba hata kama ilitolewa Dubai jana, makirango tiende to chal gima pok onyono piny. ukichunguza gurudumu ni kana kwamba haijakanyaga ardhi. Inyalo romo kode kae ni garage kamilose geche. Unaweza kutana nalo ikiwa pale kwa garage, sehemu ya kutengeneza magari. Kato seringo mama mileage ni ogik tung, Hata kama imekimbia kilomita zake zimefika, podi biro rado kode kae ni garage. bado utakutana nalo likiwa pale kwenye garage. Kato ler madende onge dent, Hata kama ni safi, hakuna sehemu imejigwaruza kwa mwili yake, podi biro rado kode garage. bado utakutana nalo pale kwa garage. Gima biro migo je kuom gari no ene kaka dereba mariembi uweyo. Kitakachofanya gari angaliwe ni namna ya dereva wake kuongea. Ne wiro ng'eyo ni kanoriembo gari no to nitie gima nowinjo ka ok ber. Manake anafahamu alipokuwa akiendesha gari kuna kile ambacho alihisi si vyema. Ajawacho ni wan gi geche ma kadhi e garage tidwaro ne breakdown matere kuro. Kila mara anasema kunao magari ambao wakati zinapelekwa kwa garage zinatafutiwa breakdown. Eka wan gi geche ma kawuon go dwa tere garage toriemba madonje garage karingo. Kisha kunao magari ambao wakati wenyewe wanataka kuzipeleka garage wanaendesha wenyewe wakipeleka mali pale. Wan gi mokwame wang'ayo to tamo wuone yudo breakdown mokwanyo manyalo konye dhiro. Kuna yale ambayo yamekwama njiani hadi mwenyewe anaomboleza wengine wa kumsaidia kusukuma. Magikone to gache nodonje garage. Kisha mwishowe gari kuweza kuingia kwenye garage. Tuoche mag geche go ok chalre. Magonjwa ya magari hayo sio sawa. Giduto gin gi tuoche mopogore opogore. Yote yako na shida tofauti tofauti. Mano nyalo mirad gi V8 e garage achiel gi Toyota 110. Inaweza fanya ukakutane na Vieta Toyota 110 kwa garage moja. To giduto gibiro dwaro service e garage no. Lakini yote yamekuja kutengenezwa kwenye hiyo garage. Eka wan ga aina mag service gibiro timne geche mopogore go. Ndipo kunao aina tofauti ya kutengenezwa kwa magari hayo. Wan gi masamori biro lokne mana fuel pump kende. Kuna yale ambayo pengine yatabadilishiwa pump ya mafuta pekee. Kech mane motamo mafuta ringe engine mondo gari no chop ng'we. Manake hiyo ndio inazuia mafuta kukimbia kwenye engine ili gari ikimbie. Wan gi biro timne overhaul nikech engine ne kuro dagi tich. Kuna ile ambayo itafanyiwa overhaul manake engine yake imekwama. Luongo dog ne Yesu. Utukufu kwa Yesu. Kuro wan bi wabete garage. Nasi pia tumeketi kwenye garage. To e garage kama wabiro wabete ni, Na hapa kwa garage sehemu tumeketi, kose go gari jek. baada ya gari kupigwa jeki, Kata mechanic tin. hata mechanic ni mdogo, Onyalo kono wuon V8 dirita ne ang'i chandruok magari nigo. anaweza ambia mwenye Vieta kwamba subiri kidogo nikachunguze shida gani. Kata dalani obire garage. Jinsi boma hili imekuja kwenye garage, E kaka chuo gi mon mobet gi bodonje garage. ndivyo wake na wanaume pia ambao mmeketi wamekuja kwenye garage. Kaka V8 ok nyal tamore ni mechanic ni tin ok nind piny ng'iya. Jinsi Vieta hawezi kataa kwamba mechanic ni mdogo, hawezi kuniangalia. E kaka jayalo ok bi tamore ni ok onego losa. Ndivyo mhubiri hawezi kataa ya kwamba siwezi tengenezwa. Kata iseyalo pewe 100. Hata kama umehubiri kwenye uwanja 100, Donje garage uchuni ni nyaka donji mondo timni service. kuingia kwa garage itakulazimu, lazima uingie ufanyiwe uchunguzi. Kech kiringa minga ka
Cruiser milao gojo mayomboji. Land Cruiser inayokimbiza watu wanaotoroka. Odhiambo mori nyalo rado kodgi kagibe gibete garage. Jioni nyingine waweza kutana nazo pia wakiketi kwenye garage. Kaka wambe wabetka. Ndivyo nasi pia tumeketi hapa. Kingiyo batakura chamkoni. Ukiangalia mkono wangu wa kushoto huku. Kono wani Mariam gi Mahindra. Sehemu hiyo tunayo Mariam na Mahindra. Soldiers milao gojo chinde miere. Wale masojas wa kukimbiza mapepo kwenye maboma. Undalo magdhie garage nyaka nwang'ie garage. Lakini nyakati ya garage lazima wapatikane. Wach machanda korgi. Kinachonisumbua upande wao. Inyalo nwang'o ka Mahindra tandarua ne oyie. Unaweza kuta